Zingu-11 izinsuku ezisele kuqopheke umlando eKakhuzani votani weMabulun Nation. Ngibingelele kuzo zonke izindawo la ukufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguvusana kwi-channel enkulu uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Akabulali ubuthongo umculi kaMaskandi ozihola phambili kumncintiswano ikhuphukane zakho kumcimbi oseKakhuzani ngomhla ka-29. Akabulali ubuthongo ey'nkundleni zokuxhumana ekhumbuza abalandeli ukuthi kusele iy'nsuku ezingu-11 vo laphana wey'ngane zakwethu kube khona umncintiswano wey'khuphukane zakho-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ukhuzane ukubeke ngokusobala-ke laphana wey'ngane zakwethu ukuthi kuzoqopheka umlando-ke laphana eKakhuzani-ke laphana wey'ngane. Yazi ukuthi laphana le nsizwa yayikade ithembisile-ke laphana bafowethu ukuthi le mali uma ike yayiwina izoyithatha laphana inikelele imindeni ehluphekile-ke laphana wey'ngane zakwethu, okuyinto enhle kakhulu-ke lena kade icabanga lo mlisa wey'ngane zakwethu. Siyamfisela ukuthi iy'fiso zakhe sengazuthi zingaphumelela. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho kuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinezele subscribe, ucinezele nebhell ukuze uzothola njalo ama-notification masiphosta ivideo entsha. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga.